mwebwe mukurikiye abakurikiye Blessing Miracle, Imana ibaha umugisha kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Muzagera kure nimukomeza gukurikira Blessing Miracle, ntabwo muzamwara, ntabwo muzakugwa n'isoni. Munyemerere uyu mwanya tuganire ku ijambo ry'Imana. Iyo tuganiriye turushirizaho kwaguka, turushirizaho gukomera, turushirizaho kumva ihumure muri twe. Kandi iyo tuganiriye nanone turaguka nivuga butumwa tukajyagura. Ndankomere mbonera kukubwira ngo komera muri iyi minsi itoroshe, muri iyi minsi y'ibibazo, muri iyi minsi bigeragezo. Narinje kukubwira ngo komera, hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Humura rero, ntabwo uzakugwa n'isoni. Komeza rero kurikire Blessing Miracle, uzagera kure. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ni intsinzi. Buri muntu wese ugiye gukurikira ijambo ryawe, Mwami, rimugwe ku mutima kandi rimwomora umutima, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Turasoma ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, kandi nifuza ko rigufasha nabo muri kumwe, wumva rigufashije ukarifashisha n'abandi. Imana iguhe umugisha. Ni ijambo dusanga muri Yesaya ibice 60 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo vyuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusangana ubyukanye kurabagirana n'ubakirigamo. Niri jambo nshaka kunganira nawe, kandi ijambo rigufitiye umumaro nanjye rikangirira umumaro. Havyuka umuntu umeze gute? Havyuka umuntu usanzwe uryamye. Iyo umuntu aryamye ashobora kuvyuka, kandi kuvyura umuntu usanze asinziriye biroroha kuko nubundi abasanzwe asinziriye. Ariko gukangura umuntu usanzwe nubundi yisinzirije biragoye, kuko umuntu yisinzirije agoye gukangura, ariko umuntu asinziriye biroroha kugira ngo akanguke. Ariko umuntu yisinzirije biragoye kugira ngo uzamukangure. Iri jambo ndivugiye iki? Ndivugiye kuko hari ibintu bigaragara nk'ibijya bisinziriza abantu. Gusinzira, hari ugusinzira k'urupfu. Iyo umuntu yapfuye aba yasinziriye ubuticura. Ariko iyo umuntu akigwaye tuba tuzi ngo azagwara, ariko azagira n'igihe azakira. Gusinzira nshatse kuvuga ni ugusinzira, gusinzira kubitotsi bitarangira, gusinzira mu bigeragezo, cyangwa gusinzira wari umunyamasengesho ugasinzira. Ariko ijambo rivuze ngo vyuka. Havyuka nde? Havyuka umuntu yarasanzwe asinziriye. Iyo umuntu yarasanzwe asinziriye ukamukangura aravyuka. Nanone iyo umuntu asinziriye kugira ngo uzamukangure biroroha. Ariko iyo umuntu yisinzirije, uyu muntu yisinzirije kugira ngo umukangure biragoye, kuko niyo umukanguye umukomanze akomeza kukwereka ko asinziriye kandi nyamara adasinziriye. Reka mbabwire ibintu bikomeye kandi mushobora kuzagenderaho muri iyi minsi turimo dukorera mu ngo cyangwa twicaye mu ngo. Ni ijambo mbabwiye riri bufate isi yose
ndabizi isi yose irankurikirana. Ni ijambo rivuze ngo vyuka. 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 Iri jambo rivuga ngo vyuka ni ijambo rikubwira ngo vyuka usenge, vyuka ujye mu kazi, vyuka wikorere uburiri bwawe. Iri jambo ni ijambo rikomeye, ariko ijambo nshatse kugira ngo tuganireho ni ijambo rivuga ngo vyuka urabagirana. Vyuka urabagirana. Iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, ryagutse cyane. Ni ijambo ushobora kujya mu isoko nturiboneyo. Ni ijambo ushobora kujya mu mangazine nturibone. Ni ijambo udashobora kubona amafaranga warigura mu buzima bwawe. Ni ijambo rikomeye rivuga ngo vyuka urabagirana. Havyuka umundi umuntu yarasanzwe aryamye, ariko muri 2020 ndashaka kuvyuka mu bintu bidafite umumaro. Uvyuka mu isoni, uvyuka mu ntege nke, uvyuka ahantu waruryamye, uvyuka muri ivyo bigeragezo ukajya mu bundi buzima. Ari umuntu aryama akabazi ko atazica. Ibitutsi ndi kuvugamo cyangwa ikintu nshaka kuvyukamo ni ibigeragezo, ni ya mibabaro, ni gwa rusaku rw'ibintu ubona ko bitarangira, ni za ntambara ubona ko zitarangira. Ariko ijambo riravuze the people okay esha vyuka urabagirana. Manishimwe, vyuka urabagirane kuko umucyo wawe uje. Umucyo yuje abantu bareba kure, ariko iyo hari igihe cy'umwijima kugira ngo uzarebe kure biragora. Niyo mpamvu muzabona ikinyabiziga kigira amatara maremare n'amagufi. Iyo ikinyabiziga gifite amatara magufi gusa gishobora guhura n'impanuka, gishobora gukora impanuka. Niyo mpamvu uwakoze ikinyabiziga yakoze amatara maremare agakora n'amagufi. Amagufi agira igihe cyayo akora, n'amaremare agira igihe cyayo cyo gukora. Rero iri jambo rivuga ngo vyuka, umucyo wawe uraje, nuko Imana yamaze kubona ko igihe cy'umucyo yakizanye imbere yawe. Imana ikuvane mu gihe cy'umwijima igutereke mu gihe cy'umucyo. Hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo, ibyo yakora byose bikanga. N'uwo washatse, uwo wishakiye, wa mugore wishakiye akakubwira ati wewe ubundi nturi umugabo, naricaye nsanga nturi umugabo, urutwa na yambwa yo kwa runaka yayindi. Urumva, uwo ni wa muntu wigiye wivanira iwabo, ariko wamugejeje iwawe yatangiye kukwereka ko utari umugabo ahubwo uri ingegera y'umugabo. Ivyo bihe wahuye navyo vyari ibihe bigukomereye, ariko ndashaka kugira ngo nyuma y'ivyo bihe hari ibindi bihe. Imana igirema imbere y'umuntu, wa muntu yakubwiye ko ntacyo umaze, akongera akabona ko ufite icyo bita agaciro. Agaciro k'umuntu kagaruka ryari? Agaciro k'umuntu kagaruka cyagihe Imana yongeye yamugarutseho, yongeye ivuze ijambo rya nyuma imubwiye ngo vyuka, vyuka urabagirana. Icyo gihe rero y'iryo jambo ryongeye ryagarutse ku buzima bwawe, urongera ukagira agaciro, urongera ukagira uburenganzira bwawe, urongera ukacigwa mu bandi bagabo, kuko wavyutse mu bibazo,
kandi ntabwo umuntu ahora mu mateka mabi, no. Hari igihe cy'amateka mabi kikaza ariko kikongera kikarangira. Hari igihe cy'ubuzima bubi icyo kikahaba ariko icyo gihe cy'ubuzima bubi nacyo kikongera kikarangira. Umunyarwanda muravuze ngo ntagahora gahanze. Uyu mwanya ushobora kuba uhanzwe n'ibibazo, ukaba uhanzwe n'ibigeragezo, ariko humura. Imana iravuze ngo vyuka. Vyuka ugera gute? Vyuka urabagirana, vyuka useke, vyuka wongera uririmba, vyuka wongera unezero. Amahirwe ya mbere ushobora kuba warayabuze, ariko Imana igitanga icyo bita second chance, amahirwe ya kabiri yo kongera ukagira ijambo, yo kongera ukagira uburenganzira bwawe. Vyuka, kuko umucyo wawe uje. Iyo uri mu bibazo umucyo wabuze abantu baravuga. Iyo uri mu bibazo igihe cy'umwijima n'inshuti zawe zikuvaho, abavandimwe bakuvaho, nababwiye ngo n'uwo washatse akakuvaho, wa wundi wakoye inkwano zawe nawe akakuvaho, wa wundi nawe akakuvaho. Ariko n'Imana y'amahirwe ya kabiri, ole blasalfo, n'Imana y'amahirwe ya kabiri, n'Imana ihindura stati. Imana ihindura stati y'umuntu. Wa wundi yarakuzi warapfuye, ya wundi yarakuzi nta buzima, akongera akabona Imana yahinduye ubuzima bwe. Mu bagabo bagenze amahanga, ndi mu bagabo bagenze, mu bagabo bazengurutse isi, ndi mu bagabo bazengurutse. Ariko nagiye mbona abantu bagiye bababara kenshi, Imana yagiye ihindurira amateka. Nigeze umunsi umwe nicaye mu ndege, nari kugenda Nairobi. Nari nicaye muri Ethiopia. Ahangaha muri iyi ndege nari nicaranye n'umudamu umwe yarababaye. Uyu mudamu twarinze duhaguruka i Kanombe, turinda tugera Nairobi akirira. Ariko ndamubaza ati madamu, ko twahagurutsurira tukaba twakoze ibintu byose, abandi bariye wowe ntiwariye, abandi bafashe agakawa wowe ntiwagafashe, waramarira kubera iki? Arambwira ati cyandiza kirahari. Ambwira ubuzima anyuzemwo, ambwira imodoka yari afite kuntu yahiye, ambwira uwo bubakanye ama etaje kuntu yamwigaramye, ambwira ibintu byose. Arambwira ngo naho ngiye ndumva ubuzima bwo kubaho ntabwo mfite, ndutwa n'uwapfuye. Ndabwira tuza, hirya y'ubwo buzima hari ubundi buzima. Hirya iyo ubuzima wanyuzemo hari Imana. Imana ntabwo ari aho birangirira. Ejo nuriya, ariko ejo ni uyu munsi ni wewe. Ejo abantu nibabona wunamye, iminsi yakunamitse izongera, Imana izongera izana indi minsi mizima, wongere wunamuke. Nshuti yanjye unkurikiye, ushobora kuba unkurikiye uri muri Amerika, uri Canada, wenda utuye Washington, California n'ahandi. Ndabizi ndakurikiwe n'isi yose, ndakurikirwa n'ibihumbi byinshi by'abantu bakurikiye televiziyo. Ariko ndashaka kubwira ngo hirya y'ubwo buzima urimwo hari ubundi buzima. Rero ndashaka kubwira ngo abakurikiye televiziyo Miracle, Blessing Miracle, limuhumure, ifite umugambi mwiza wo kuba yatabara ubuzima bwawe. Ntabwo nafunguye televiziyo kugira ngo tuyivugireho ibintu bidafite umumaro. Nafunguye televiziyo kugira ngo isi yose irushe yakire kuruhuka, yakire umunezero, yakire ibyishimo, yakire amahirwe ya kabiri. Uyu mwanya mvugana nawe, ndabizi hari bamwe bari kuvyuka, abandi bari kujya kuryama, ni ku isi yacu imeze.
abandi bararyamye bari mu ngo burije, bamwe ni saa 3, abandi ni saa 4, abandi ni mu gitondo, kuko hari abari kuvyuka uyu mwanya. Ariko abakurikiye televiziyo narinje kubabwira ngo nimuvyuke murabagirane, kuko umucyo uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba burasi. Wahuye n'iminsi mibi, ariko nyuma y'iyi minsi mibi hari iminsi myiza. Muri iyi minsi dufite icyorezo cya corona, abantu benshi bafite iminsi mibi. Murabona ko turi gukorera mu ngo, tutari gukorera mu maofisi dusanzwe dukoreramo, turi gukorera mu ngo. Ariko ndashaka kubwira ngo abantu bose mukurikiye Blessing Miracle, televiziyo ya Blessing Miracle, ni muhumure, hari umugambi mwiza, hari ijambo ryiza ku buzima bwawe. Aho waba uri hariho hose, aho waba uryamye hariho hose, aho waba wicaye hariho hose, ibibazo byose waba urimo, humura, humura. Nababwiye ngo gukangura umuntu usinziriye biroroha, ariko gukangura umuntu usanzwe yisinzirije biragoye. Kubera iki bigoye? Kubera iki binaniza gukangura umuntu usanzwe wisinzirije? Nuko aba akumva uramukomanga, ntabwo ahita kwitaba. Kubera iki? Arisinzirije. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo vyuka. Muri iyi minsi abantu benshi muri mu ngo, muri iyi minsi abantu benshi muvuga ngo nanjye ndagenda, corona iramfata, ingwara ziramfata, ingwara z'ibyorezo. Narababwiye ngo iki ni icyorezo cya 19, ariko hari ibindi byorezo vyahitanye amamiliyoni y'abantu ku isi. Amerika yahuye n'icyorezo gikomeye cyari kigiye gutsemba ikirema muntu, ariko abanyarwanda mufite ubwoba. Iki ntabwo ari icyorezo gikomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iki cyorezo cya coronavirusi turimo tuvuga ngo tumaze kugera mu bantu 40, 50 n'abandi bari mu kato. Ntabwo ari cyo cyorezo u Rwanda rwagize. Icyorezo u Rwanda twagize ni icyorezo cy'inzara, niyo yisha abantu, niyo yamaze abantu, ariko nta cyorezo kigeze kimara abanyarwanda. Ndashaka kubabwira ngo mu bushakashatsi nakoze, ni muhumure, Imana izadukiza iki cyorezo. Rero umugambi w'Imana ntabwo uzayo. Mbese abanyarwanda mwaba mwirengagisha ko imihoro twarayicitse, ubuhiri twarabucitse, imbunda twarazicitse, ingona zo mu nyanja twarazicitse. Ibyo ndavuga muri 93, 94, 95, 96, ibyo byose twarabicitse. Na corona ntibatera ubwoba, tuzayicika. Ni muhumure rero. Ahubwo ndashaka kubabwira ngo hejuru y'imbaraga zikugwanya, hejuru y'imbaraga zikunanije, hari imbaraga z'Imana. Nimureke duha agaciro iyaduhanze, nimureke duha agaciro iyatumye tubaho, nimureke duha agaciro Imana y'u Rwanda, atari Imana y'abapfumu, ariko atari Imana y'ababandi Imana yabo iba mu cyumba y'ibinyuguri y'ababizunguza. Ndashaka muha agaciro Imana ya Israheli, Imana ya yindi yatumye tubaho, ya yindi yatabaye u Rwanda rwa Gasabo, niyo idufiteho umugambi wa nyuma. Abakurikiye televiziyo ni muhumure, hejuru y'imbaraga zitugwanya hari imbaraga z'Imana, hari imbaraga zadutabara. Ndabizi urankurikiye, uri muri Amerika, uri Canada, uri mu Bufaransa, uri Paris, uricaye, uri muri etage, urabona hari n'abicaye bavuga ngo ntizabageraho, bibera hejuru. Iyo icyorezo cyaje nta hantu namwe kitagusanga. Ahubwo icyo musaba, senga, usaba imbabazi umuntu waba warahemukiye, usaba imbabazi umuvandimwe, usaba imbabazi inshuti yawe, kugira ngo abantu bose mubane amahoro. Nshuti, muvandimwe warudukurikiye, narinje kukubwira ngo humura, umugambi w'Imana ntabwo ushobora kuyoba. Ariko ijambo nashatse kubabwira, mwebwe mudukurikiye muryamye,
mwebwe mudukurikiye mwicaye kuri bingaro y'urugo rwanyu, mwebwe mudukurikiye murimo muvyuka, mwebwe mudukurikiye muri ku meza, mwebwe mudukurikiye, ndabizi abantu benshi muri mu ngo, nimuhumure, Imana ntabwo ishobora kwemera ko isi irangizwa na korona, ahubwo iki cyorezo kije kugira ngo abantu bongere bakanguke, bongere basenge. hari uwigeze amaza, hari uwambajije kare, atuye muri Autriche ku mugabane w'Uburayi, arambaza ngo ariko ibi bintu murabibona, ibi bintu Imana ntibireba? Namubwiye ngo nta gikorerwa ku isi Imana itareba. Ikintu cyose gikorerwa kuri iyi si Imana irakireba. Reka mabwire, gifite itangiriro kikagira n'iherezo. Ubu buzima turimwo bwo kuba mu rugo, ubuzima bwo kuba turyamye, nyamara bamwe mufite akazi, abandi mwari mufite amaduka, abandi ejo narababwiye ngo bamwe mwari mufite amatike, abandi muryamanye amatike yo kujya hanze, abandi hari abo bibaye bari baguze imodoka nziza, abandi bibaye bari baguze amazu. Ariko uyu mwanya mushobora kuhita mutekereza ati mbese niba korona ije abantu tukaba tutemerewe kujya mu muhanda kubera mu buryo bwo kwirinda, dutegereze iki? Ese uyu mwanya ijuru cyangwa Yesu yaza yadusanga duhagaze? Duhora twiteguye, kuko tutazi umunsi n'isaha dushobora gutungurirwamo. Wowe unkurikiye, ukurikiye Blessing Miracle, wowe uri mu ndeba, ntuhave uvuga ngo ni iby'aba abandi, ni iby'aba abandi, wibihereza abandi n'ibyawe. Ahubwo ejo narababwiye ngo nimwitekerezeho, mwongere mwisuzume. Uyu mwanya umugore atumvikana n'umugabo, bose barahurira muri salo. Uwamuhunga akajya mu kazi ngo ntavugane nawe, ubu barahurira muri salo. Ahubwo nimwongere muhure. Abana bari barakubuze, nababwiye ngo ejo narababwiye ngo babahahira ibijumba, abandi mwabahahira agahunga, abandi mwabahahira imyumbati, abandi mwabahahira amadegede. Wewe bakubwira ngo ameza arateguye, ugahita ubabwira ngo muri iyi minsi inzoka ntabwo inyemerera kubera inkoko wabaga wari. Ariko uyu mwanya uricara mu rugo ukabona bya bijumba, ukabona ya myumbati, ukabona ko abana bawe n'umugore wawe bagowe. Ni ngombwa rero kugira ngo usabe n'Imana imbabazi, kuko inda yawe yari yuzuye inkoko, yari yuzuye ihene, yari yuzuye gurusheti, abana bawe birirwa ku myumbati, birirwa ku bijumba. Imana ikubabarire. Ahubwo iyi Imana iguhaye aka kanya ko kwicara mu rugo, wongere wisubiremo, wongere usabe imbabazi urugo rwawe, wongere utekereze ko abana bawe wabishe nabi, wongere usenge, mwongere musubirane ya magambo meza mwavugana, mwongere. Ubu hari abantu babyungukiyemo, hari abantu bavyungukiyemo uyu mwana, kandi abavyungukiyemo simbavuze ndabazi, ariko ndababwiye nimwongere mugaruke, mwongere musenge, mwongere mwubahe Imana, mwongere musubire ku rufatiro. Imana ibaha umugisha. Ijambo narimbazaniye ni ijambo rivuga ngo vyuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Rero ndakwifurije amahoro y'Imana, ndakwifurije gukomera, ndakwifurije no gusaba imbabazi. Musabane imbabazi, mwebwe mwashakanye mwongere musabane imbabazi. Uyu mwanya duhawe wo kwirwa mu rugo, tugakorera mu rugo, tukicara mu rugo, dusabane imbabazi. Niba leta yacu y'ubumwe itubwira ngo dukarabe, twisige za rukore, nuko ntitwegerane, nivyo leta yacu dusaba. Ariko niba muri mungo mwicaye, abana muri kumwe batarakubona, usigaye winjira mu rugo, wari usigaye winjira mu rugo, abana bose bakiruka ati araje. Ibintu byose, amasahani bakamena, ibintu byose bigahungabana. Wari warabaye intare, ariko intare igira ahantu igera igatuza. Ubu rero tuza,
tuza dusangire ijambo ry'Imana, tuza usaba imbabazi uwo wahemukiye, tuza usaba imbabazi n'abana bawe, tuza usaba imbabazi n'umugore wawe, nawe wa mugore wari wabigize ingara, nawe tuza usaba imbabazi, wongere usabane, wongere ugirane ubumwe nabo mwahemukiranye. Imana iguha umugisha, Imana yongere iguha umugisha. Reka nongere musengere ahantu wewe uri, wewe wari wataye ibyiringiro, wewe wari warabona isi yarakurangiranye, ariko iki ni igihe cyo kongera kwisubiramo. Ahantu uri hose, waba uri ku gitanda, sinzi ahantu uryamye, nababwiye ngo bamwe bari kuvyuka abandi bari kuryama kuko ndakurikiwe n'isi yose. Vuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye, nitandukanyije n'icyaha n'igisa nacyo, nyandukura mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kumbabariye, sinzongera gukora icyaha ukundi. Nari narahemutse, narahemukiye umuryango, ariko nongeye kugaruka, mbaye cyari mugisha. Urakoze kumbabariye, urakoze kuntunganyije, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Data, ndagushimiye buri muntu wese yarankurikiranye mwana, ndamusengeye kugira ngo umuhe umutima, wa mutima wari muri Kristo Yesu, wa mutima ole blessi klele fly, wa mutima niwe mwatuyeho, umutima wo kubana n'abantu bose amahoro, umutima wo kubana n'urugo rwe amahoro. Abari barasenye nibongere basubirane, abari baratanye basigaye barara ku bitanda bibiri nibongere bagire igitanda kimwe nka kera. Uyu mwanya ndabasengeye kugira ngo bahe umutima, umutima utikanga ko bari bupfe, umutima wo kuticana, umutima wo kongera bagahuza, umutima wo kongera bakaganira mu gitanda, umutima wo kongera bagasaba, umutima wo guhurira ku meza bakongera bagasangira icyo wabahaye. Uyu mwanya ndabasengeye kugira ngo ode prise fo oredra, imbabazi zawe zongere zibazeho. Ndasenza kugira ngo urukundo udukunda rwa rundi rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo ukwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urakoze kutwumvise, urakoze kudufashije, urakoze kwineza yawe yongeye kugaragara muri uru rugo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka nkubwire ngo wewe wari waratandukanye n'umugabo, umwe ajyama mu cyumba undi akajyama mu kindi, mwongere musabane imbabazi, mwongere musubirane ku gitanda, abana banyu bongere babone urugo rwanyu rutaha amahoro. Shalom, 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 shalom. Amahoro y'Imana bane.